manifestacija Darovi netaknute prirode, treći put po redu, sada već možemo da kažemo da je tradicionalna, što je fantastična vest. Rekli su mi da ako treći put uspe, onda nema problema. I radujem se tome, kao što vidite, Bog nas je obdario ovim lepim suncem iznad Dojkinaca, sve protiču u najboljem redu, preko 30 i nešto štandova. Cilj inače manifestacije je sve planinski sabor za sada u selu Dojkinci. Nadam se da će ovako i sva ostala sela da krenu nekim svojim tokom, da imaju svoje manifestacije, gdje ćemo celu Staru planinu da podignemo na jednu visok nivo i da je stavimo na turističku mapu Srbije da bude kao što je zaslužuje. Cilj manifestacije je da staroplanince i visočane podigne iz neke možda učmalosti, da vidimo da Stara planina nam daje mnogo toga. Često imamo priliku da nas posete i neki drugi ljudi, imamo par gostiju, to je zbog toga da vidimo šta oni rade, da malo upoznamo njihove kvalitete, da upoznamo njihove, da kažemo, finese, da prikupimo dobre informacije i da sve više i više napredujemo. Sam Miljan Živadinović, bavim se proizvodnjom krompira zadnjih 6-7 godina. Krenuli smo od nekih malih površina da bi imali razlog da dođemo na svež vazduh sa kumom zajedno, da bi mogli da dođemo na svež vazduh i da uživamo u darovima prirode. Tako da iz godine u godinu povećavamo sve više i više površinu zasađenu krompirom. Krompir je prvo kvalitetan, dosta kvalitetan, mogu da kažem i najkvalitetniji koji ima u ponudi. Tako da... Zašto je ovo? Dobar je zato što prvo je nadmorska visina u pitanju. Dojkinci se nalazi na nekih 700-800 metara nadmorske visine. Ide naviše, znači gde sadim pored samog vodopada Tupazice na 1000 metara nadmorske visine. Druga stvar je zemljište, koje je izuzetno peskovito, a krompir traži peskovito zemljište. I klima, naravno. Ima li nade da poljoprivredna proizvodnja poput proizvodnje krompira bude spas za ovo selo? Ima nade, baš ovo pokazuje ova manifestacija da ima nade. Da se ljudi vraćaju i da iz godine u godinu se povećavaju površine zasađene pod krompirom. Tako da se nadam, tako da i mi od hektar mesta ove godine koje smo nasadili planiramo da dupliramo za sledeće godine. Koja je, da kažem, pokreće aktivnost ljudi. Upravo je to jedan pozitivan primjer, ne samo sa aspekta stanovništva koje ovde živi, nego i sa aspekta putnika, namernika, planinara, turista koji jednodnevno dolaze ili u toku više dana tokom radne nedelje dolaze i borave, znači, na ovoj planini. Naravno, zaista sa modernim tokovima kretanja i aktivnog odmora koji je vezan za današnji turizam, nezaobilazna je hrana i ona upravo zdrava hrana, autohtona hrana proizvedena od proizvoda, uglavnom od onih koji se uzgajaju ovde na Staroj planini. I naravno sve je veća potražnja ljudi, evidentno je i kod turista i kod putnika namernika da se traži kvalitetan sir, kvalitetan kačkavalj, pirotsko jagnje, tu su naravno borovnice, brusnice, pečurke, razna domaća jela. Naravno, za sve ovo treba vremena, zaista da bi se razvio pravi turizam, ali znači to je ono odakle naš čovek može da pođe, da kažemo da napuni svoj stomak putnik, turista kvalitetnom hranom i onda sigurno u svakom slučaju i priroda koja je nesumnjivo prelepa u ovom delu možda biti još lepša. Kapizora srce moje, devojku krado. Kapizora srce moje, devojku krado. Pa je stavim njeno, pa je stavim